size ben na open. Kotie no ya mepani so wa antim wom. Antimi di bo adwuma so eni. Ebi de so by ahode bia anim. Mepani so ai wa ahode gine motimi di fire. Aha. Ena die no so ntimi di mi na me ho se wa di mi ye. Nya ne obedi mi ameso ya ba na asa me ho ntini mi sa. So ntimi fa bo adwuma. Ntimi kwa hours bi. Mba ya pena hours so 5 minutes there so ye ni. Kotie no me pe no ho. Kotie bi wo ha eso nso ahodi bi eni me pe ho no betimi awo me. Awo me nchenchen no eno na me pe. Media me pe no. Se wo di ni kakra wo se me so betena so me so enjoy. Me mpese me da ho kwa. Se mada ho se baya se di me ne ko da bi. Ye be yi styles. E wo me pe styles wo. Say me fit about to so nya bote na wo nya bote wo twa so be gigi nya sa hokra bantem abote sulu na wo mu nko a sa say wo time busa me Etwedie no se na ya wo pe no. Ndi am ndi bi da wa me hwe movies a on say There o. Say na usifa pe wudie na kotie size ben so na open. Me dey pe dogging na edie kwate no so me pe medium size no bi. Na ope wudie me say slow ana pop den. Ho ne ho me pe slow ho ne ho no no bi na me pe. Kwate size onya medium na wudie dey. Na bema oni mo touch bema bi wa sorry wa touch so di enya sa bema otimi smochi o touch o yeso odi wa ye ode na say sorry na zoom no dey abedi di enya de ne de onya ne medium one na no na ye ba de so bebele ne de ha onya ya no de atum wa ba onya medium one na access kakla eno no na ede eno no na ede si eno na ye Brade, me dear, kote sa zempe kote kitwa. Me mpe tie anso. Me pe ho ne ho. Se wa ho, die so wa kakra. Ha ne ko wa no agim. Ahora udodom na ja. Wada nda no ho. Ana sa me pe me die no. Ubo me side mami. No abo me dogging kakra. Na wama me na ba ko so na ahye mfimfin na obo no papa brege sa oti ase sa na ya ejije na ni de no na me so meje so oh me ye no say mama papa so me ha so me no forade so me tweba mama sa oti ase oh kotie sai ya me pedie eye ehwo ne ho no na se ekukuru kakra bi na ya akote me pede ano yi te se ate no na dia no pink no eno na wodo nsa fefa ho bo ho na ne buafu no agina so gigrim ate ne pede ne te o emre akotropo no se ne ete no te no wotena so a na wode ne nsa fa woto afika ka na opeda wodo koso na wodo ba se ne akoraketo a wodi na esi ikura ba so me ne gya ne nan no sa bebe na me pe no na esiso oh me die ne die wo die a enkrokro me bo me sai bia bi wo die wo me san pan de kokopema me ti kopema mpadua na sa wo me sa dan me ho so wo me na wo dane me na wo butu me na wo chia me na wo sa me na agu kon ho so wo sa me na agu kon kakra na wo yagu fam eni mi one time a ho ma wo di mi one time a ho ba me mba wo nche biem that means when di mi yie no di mi sai bia kakra ndi to ma me ho be ba no na kire se ni nyina manya bia wie sa yadwene mu wo samo amanu tua Onua FM 95.1 yadwene mu ho obi se ope dogging e se wo be kuntu mu sister no ope dogging me nya nani ma hwe obi nso se enye meti o se wo krokro me debi meti se obi nso ke obo ready ni e wo no yankopon wa bro yankopon abre rough obi do
Na I say me antama me boy I say so de man say like I'm be here for me move. And I say we style be obi bo we style be wom. Your car say man style be kakran. Aha. I say oh yeah why no. Different spices. Varieties. Okay. I say o be nkwan no when yan obi kakra. Yes. Omone kakra. Adwene kakra bibia kakra. O say we oba kra e say we bad kakra. Okay. We church kakra, Exactly. church girl kakra. Just a bibia kakra. Oh, I come and girl no. You feeling rough. Obi do benyim by all means. Ebusiafo obi do atena se fe elder Palmas and so atena se elder bibia bokode. Bibia bokode na hema. Pacho o mic number for mama. Bibia bokode. And me menyo ho lawyer. Men Jimmy free obi ense me defend me. Oh, they say no mahu say. Me so mani je ho. Also open a rough star. Rough rider. Baby. And then dog by the senior. Dr. Augustine my baby. Oh, baby, me won't say ukita indomie pants be. Sir, that make us assume no one dey found wale. Yes, man pass on yet. Samum. Me ba ma tom crab. Oh wow. Basri for the nibi. Oh okay. Ma to basri for the nibi. And then na asade me night wear no so. Sa. Brazier am de ba na emu no. But doc say be no fususu si brazier no sa bra ne de say enko me. Ne de ma sheda na ma to abechire ba nya me. Ah, nsa fe na wa order no. Me pese nkofo so bi hu. Ah, obi do say you jealous. Na nkofo ya don say kire me. Ma bo di na. Asma me ka so pese o so. Oh, e be woni mu wura na. We say what nkofo no dey say kire me so. Me bi o me se me nkofo. Say na why ho pocket lawyer. Me bi o me se nkofo be hu say na me lawyer na kame. Na nipa no say ma me nje no. Enti ma yi me say vra. Me say njeme. O ti de ma me kan ye no. Ma me na o ti no oluti o kan ye. O ti do kan ye. Obi kan so ope dog. O si di no. Ana o say ka ha. So e obi ninth male o say dey o minim. Ah, ninth male. O ba me say na o si. O di me ko dem a. E me sro me. Ne di me o kan bibi wo so ti amansa mo. Say die na wo ye. Anya say o kwa onye de o ma biem. Say wura so de last woman no. No o kire no. E na me say die na okodi. O kokoro na akoye den. Na fe na o kan a wo so ka dem say obi so obi wa na Tony Bridge a wo kan wa sem ye. Na wo ye do ma agrada. So na open. Masa me pacho osofo me kan agrada. Na me ko ti say nkotwe ba ko me kutumi ko be me yere ti ya sa ma ho ba kire me. Atwa bi am tumi wale wudam. So say ma to ase ma se wa no. Sister Ejubi Agina Konwa odo ewu na ti say oh me do nyame adom na ene de yembo ni enko ni tewu so the trend e de be na ekoso na sam ebebu so wa hande esien po aso oche ye emema ni bi dwo manu mu aso omokwate ne de ne no ye be mu omo ahu se omo ye down flat omaso omadidi anya ye so a sa pepepe ti meme ba na maboa me ho taku se premani a wakọ abrochira wanko bobra da say wense wa kunko ti nkote no na me di aba no okay mema ne mra Facebook ne so obi wa ho no ma na se omo se ma ne ye twe soso omo na omo de ni susua enti mo na me sole kra na mahwe wani sorry mami and then so the we make up so the dani kwan mu oh dana kwan pa I say how the ye fia no ye go straight to ye go night club I say ye go party say me dia me si say me di wachi me tu ya no watiem wutu ya menie wusi ya na metiem no na say asa wukuko kroma kasa bebre na doso e ho voice pop na mkoye ba ye me ma ni ntimi nni ye exactly obi du wura dem no otwene mu na nsu ofia bi bo hu se wadi wa ma ho abaye mpene sa Debbie Bema de kwatie ye gu hei. Omo join ni Facebook no obi a mechu su ne de. Ebusiafo munye na mun join ni Facebook ni sesia Onua 95.1 FM. Mum Ajubi demonstrated the sizes of kwatie no akire yen. Ajubi media no na wa ha no. Hey man ya wo de wo adwuma. Ai. Wuchu su nkruma nka me free show yi so akọ. Oh Debbie. Sakwapo me krum fo bosum kra be yo mbebo me bia. Kwatie no won se we bi se no ye sebe ye nuanom fo na ye di chain na to ano no. Wundi bi da wundi kwatie. Eno de no kre. Na carrot yi so ebi mu na SEO so amudi medium. Enso si se carrot medium, se we medium. Omo join ni Facebook no. Na Jubi mama nchira wade o. Mama carrot na me nchira wade. Okay.
aha akwa eswa enso man no na bebre na the medium na eni itu ya bema enkofo bank ase ne tweso wo na akwati sa pepepe ana akwati ti se nkunuma ye da ha mona ukobọ dogi mendi nkuruma kwampo bi mempe de wo kwa akobọ dogi sen we de yemfa mbọ dogi we wadi shem na yi ofra kwadwo ya atwa de eso ama me di shem na wo na akwati sa ani seka kumbe mimi na na se we na mepe be de shem anum se wo se timi tete wa no side the side na me de me katran an sia no sa na me yanyi now you sa aha esa na intin no afi na intin no ebie hu se manum aye ma eno na me betena so ama no empre wo ho enye ni gidi o pro ho a wo ho bejo na afi na ma speed ya access e kwade what you say me man na nsem bebre the appearance doesn't fit them ene no kre wo hu TikTok na se obedu mo na ode ura dem oyi akote eno enu ntina mdi nkumai bae nkumai troka o mu wi akwankwa anwi ase so okose wudi ibi lie ende ibi lie se wo meet ye squad ye wa ha bra wo mfa fomfro obi nka ho asem na nansensu mo na me kire me ma ne tatis omo sori a kire omo tie omo yere monyomo omo tu ofie ani oba sori ya no penwuma no ma we obeto ne se ma me nya bura wo betu mi asem nso chese ni kunu nya bura oba sori frikete so ashata wale kam like kakai ni kunu adane kakai denti oni ni yiri ni ye de wendi ye bia enti Ɔdɔ Nsɔ yi so de ye de niam ebe bankasa santi na me sha ase ka chiro mo se Ghana ha nyina any relationship adult show bia nko backseat na Ɔdɔ Nsɔ aba omunkotofu adaka yesi omo kra dada ye de bro mo na mona mame nsanto aso na nsempa chotin ablekuma na ablekuma wen fine kuro bi wo ho mema no ai mati din ne pa ablekuma be ma bia so pa ebe ya aso ne kwotini mansa na wakọ awohye ai omo ye nkruma ne carrot fo ni mu ye makọ ho 2 times damn me ba mishia bi mona enkuruma ekura so na sa akwam ni nchiremu na ablekuma no mini wo be bla akwa kuma bi kote no kuma bi kote no kuma bi enti wa mo ho de ene ye de atuo mu din no me akom ni nchiremu me ko ho omo be bla pako ne machi wanim akrakra do amanya bla bi me kwa ablekuma bra ni nyina be ko kuma bi enti na omo de ablekuma boys na omo ye didin na mo ai na me sa wa di bi nso na nse ya ankasa mani bebre nso no de bi omo pese be ma fradwa ene pese ye de o ti wudi on fra be ma se o na medu kakra na be ma ni hu sa na yire wo ye sexy se na ajubi me die do me kon wa ha ne wagadugu kra gogo nante kwa ye be wo kako edie so soma wa no current Sunday as a nature's call ana mema ni bidi wo na ho beba next 3 weeks won omutimi ni uyi o okwa amese boy bi frame ablekuma enti amese me ko mona me ko ewa bie ni fridge ni wayiwe osuso mi mu asete frɛ boy yi de to anu a etwira nam se abra ti we enti na nka me ko me 90 adwuma mama obi akotena mu a wodwu hu se wo se me pe ododo mi ntimi ndi me ya o ma me ba wo ye ni nua di me rough mia me so akwati mu se carrot ngaka nyame anyu hu mama nka next one na me medium fo no kra de amedwun mo kra me ti ase ya mfa kwati anyu ago eba ne ka kumba ne ye be mene enti ne mo na me ma ne se omo nkoda omo park me emra enti Facebook na me kan mo amokwati ti sei no enkomo obant na so dabi next time o mba wenu ni ade bodogi no wa spank to na ma no thank you ti hu sa ahwenie ye oso de abai ede chaka anyi chaka ahwenie no to na bochi ni bo onye den ya nta bochi so ahwenie etimete at any time etimete ana omo tafre ye twa akeka ne ye ntafre twenka and then there mo ready omo be free si mu die boy
Nanse bebre omo ya me ho mfa me bibia be hye me yakɔwe omo twɛso omo meka. Ai. Omo meka. Be ma oni milking there say ye friend me ma ya kotena women fellowship. Trumu no kra ye nwrɛwrɛ hɔ sa. Enti na ne ye momate ase se. Education na ne ye de abrɛ wo no. Yaba no ne ya den yaba kaden krante. Say nso de feminine revolution. Sure. Either you focus well or you not fuck. We demonstrate. Sure. If you not fuck, sleep. Make her sleep. Enya obi didie betata wa fa ha nanim ni. U fa ha nanim ni. U kwa 2 seconds no wajagum se chira da. Aso. Now hunya mbae. No onya locate G sport no. Onya hwe be ma bi to ya omo dum light no so omo ni omo hu ni. Intia. Ne boxer wo yi oso light na wani boss wa ho beti akọ. Eti me mama na te ase se wo kwa be ma odum light dem ma mane nso. Na hwe bibia. Wa hwe yo ne kana ma nyina na wo beda. Mo na nsam wo ho. Eni ma koso. Ai, ya disi oso de panty aba. Kambe kama no mo hye sa ohime queen hwan pieto yo de ba TikTok wa se Empress Lupita no. Empress Lupita. Eno ye fe no Lupi pant. Enti se mona wo hye Lupi panty. Na wa kra match ukobie so abema na obedi. That's ne kwati gina kwa se ebeda. Bebre no mo kunu mu dwane je omo anu akosofo sofo kula wo problem. Awo ne no kre. Nenti wo kwasofo ukunu mafi osomfa grade ankotwene mere wo. Se na pant a wo hyehyehye yi na wo ndi hudi de na Lupi pant enye Lupi soup kura ne aka hwe boya sa bobo ya truck wo de aba besi ho enti mo na we ne menkasa nche tatis no ne de mo ene de mo mo no enti ye ko me na yi ne so na che se omo hu ne se as oba wudi kote ya didie so medium no de enka hwe and I say size yi nso no se ma wo doggy na ensese wugina wo no nko a enye ensese wubu hia no sure enti wubu hia no na onum na that's it no onum sa pepepe to onum kwa left no was spank right onum ba right no was spank left oba ma o tina me twa tickets me come boy ho o bra ane me wom kana na me keep wo nko a ye den enti mo na eno na maka no kakumba yi say your kwate size say ya enko bod more bant na so bewu ani pone doggy next time we see kan odi ye no ono a wo frɛ obeka se maska ne wo ho ba ansa na wo de amana ana ma ne bebre kwa wo hye ayenye omo kwan omo ko makoda sa kotu nkromo ye nkwa wo hye ankotu nkromo dabi adwuma no wakɔ se wo de horo fiewula so nim se boy ntu nkromo ti kwadwo hwan na etu nkromo sa adai oba so da tu nkromo for what reason Adey aponche kura jankromutu omo na fe omo kwa ma pena enti me kira manfo se ani die besi wo Ɔdɔ Nsɔ so no we die eye gbimna na okay na we no tietia no aye take na no de we say de obetimi atena so tietia se no wa hu mema no omo ye gent omo wo hips se ma no omo kwati nini ani we slim for no slim we slim wa enti omo kura timi de sha na we diabolobo for no me bo amo me challenge me omo ntimi mon challenge me Facebook say na bo omo kwati no mo na enye de emu oduru na enye de aye poti de wa no says call left ya call ho street and I won't say the one nso no so obutu so saa kakra kwa na so odi kakra no weyi na wasom no de botweba ne so or de brashema ho no mo de edu okra po de ha no ba no otugu so or de aboso se wakọ school ayetwa okin no o say omo na ya omutia wa no utie no wete obey soba anu nti na ma ni bi no opa ma boy ni nku no ote ho ukọ so onya na ode obekọ o ye third person na nkrumai de last hour we no mo na obedi there be say we no I say ya boni mami dua na say a generational curse be so woko ni krom na omo we no body mo na omo aye ntwa kwate bottle katabanda ukra kwate ntise sei nti wu ni patente na ukra kwate wo yale na mo na obedi we bindi me kura de we ntimi chiri nkruma me mistake e bia na me kotwitwa bia ye nkwan a me kombedo se me hia bia ani me ba wo nche a me de me nsa fa wanim hwe me nso de
me no start didi nkomo ne ade na ye make it out a trick a make mo e ma no enya fe na one be ma ne be kwakọ wura dem ansa na wakwakọ hu se kote ne saa eye okro kote sure no esa na obema be ma na feel bad so the nicest way ne say mo hia na mo make it out no e will be one say e sha see from maybe a restaurant na club no one ne Taliban ho mo kisi ne na do nsa ba ko fa ho because me adjust say me te fa ho na me way na me hu say it's not weighing. The weighing is not weighing. Me we are not babe. My mom wants me to come see something, and no. Oh, just say June 10. She will chrome you man. Okay. Or how? Sure. And mama no. I would the cotton bad so you assume so can hold by. Oh, because a bimusu dear to say you assume. Na mon ne bimu dear kula dear. I can't tell ho. Swali anihu e prise wahu nkola na etwa omo kwete foforo no anu na omo wolo no na omo de ye nko na wo tweso obi ka bi cham se bla na akwati sa ani wo ma ba ho wa akwete ma aduane papa kura wan to amam tuo zafi ani wo de trokan bepe Timbaland di akwa di shem na atwe me so mu hwe na kire se poliwani bi na am se bla akwati sa uni manka utriti wansa na afrem me ka so se o twa kakraka fa bag ne ko ekipona mi disi na trance no omonta mi chuku next week ye de mu odin akasa ye de gase se patapa enyom beba me da se adubia ne na afa carrot ma me we na eja me be se medium fo ni hu se ye we what the way you tata ye nyachi wa no ai kakumba nkra ye bere doctor aden na asa aden na bibi twi wa na doc bibi twi me bibia no betima twi me da me me fo ba nkodem ko bonyu mo ho asa be na wo kan wo si bibi twi me ade magye ye nipa miense o sanan na guya mienu awe adwube miense akatia but obi so mo say group na odi abani na no omo size na omo category omo ehihie omo trim yeah odi trim ho e woni ehihie trim ho doc odi ne uhwe sizes ni ma odi ne e de mo me de ni de da ni a untini wo ho me ho sole ya first one na yi di on kasa asa atone su o sofo oso ato so ana me de ba 2x6 aiwa dabio ya trust I'm sorry you know the size must be me de dabi me asole nsoro si anete ene e wo ho nya adwuma hey na ba ka swale ya de me yadro se bi na me pe no wo se mi nya wo se ya me yo se basri for do me di wa na me boss malakas ye bod sa na ye ni se so me di wa mo wo beton wa swale no eurade me nya sofu well doctor me do ko dem a herbal center no na eni o mama na to me do ko dem a me do ko dem a nya fe ni be me nya sa na me nya me bo mi o me do wura dem a o dey me dey anti won kana mi wuti sa nyum ni koso no me nya butre ni wo o ka ba bi se ende ye ntafre no me so me am watu bebrebe efrihin akasa makoma ntidie na ope hu no ese na eda ho no aboso ba na meja be paye ntidie die nye die ni se me no be wura de ma won na yanwro ye ho nye practicals ana Brian na wa ready a me twa ho me so me wa ho me ba me ro me ho na me ba ye o si me ma ni bebrebe o box ase me die ni ensene ye efita se asanti achimenke mona obeya na matena ne so anwan na obi we want ya na we ndro obeya ma adwubia tea wo me besa matene nka dadaada e woti betre odi aba wonua wo wu wa musa wo ba ye hwe we ye home use o na ga be na beda ja no wa de aba hai dabi we mi sheda kraye se me pe obi last week no me yeso mama me ma mienu ba ko netie na ba ko ofie anu se wa mfrɛ me sa oba ne ma ya wa mfrɛ me agrada me de mi mo obi adi o agrada so mpe no ya ka die hu asɛm Getales no ne so wa mfrɛ me ama me nti minim se orgales beka organist I don't know disappointed. I don't know yes sir. Bra. I don't know yes sir. Ye pese agranya odo. See. Eda mu die no on say we mistake bi wa gya ni nyina wo ho.
mo man bi wo ha mo nhye saa de bi si na ma wale ne nyefe yɛn first time we nkodi kote eduru aso dem de a ebiebie so ba eduru dem de a ye kata so ana wo se kote ne ye de bobotwa me dem mfa mo me de betwum ano ama ho na nim sa obo rasta na be ma ne board dogi so wachi no obo wa kwahye net next week nyame ya no na de me ya ba me do ba beto ye the camera si ha and ye be ni free show ye be kata so anya social media be kata na ye empower ha me di bi ba do practical time me di bi ba na wo de message sa wo na wo ye gum ko ho na me de mo du kotu abutu ne ma bo sa me wi a me ma ho ma wo wo ba na me se bo na be ba ye wo no wo ba na me bo wo ba na me Baba dogida me di sa mabre want me kan me di amabre ye be di ho a ye nye ye sa nya nya be kan na me ka kire ye me kan ba bro because me be ye ho ade se obusuan fo jim sika die na me bedi me bedi pa obi do wada roman pacho sizes na e wo ho no de wen na e your favorite She Mike ni fa ba wanim na me hu de kɛseɛ na yɛ okay ye wo kɛseɛ tenten ene wo kɛseɛ tietia o me pɛ kɛseɛ sɛ wo sɛ mechi so nya we ya kɛseɛ tenten no na agada bibia wo kyerɛ mu a me ɛhyɛ hɔ na matapo chu ayi dɔk asɛm wo kasa adeɛ we ukode mu ana watamahye me we kra ha maagye me weave on gusu a me rasta gusu wo som kama wo nsa ne nemu wo bodogi e di wo nse wo di me style bi ati ase when I obey kata otiri hu variety is the spice of life Holy Spirit nti wo be kata otiri hu e de kata otiri hu elder ampacho unso o size ne the good table is ana na me no send akọ onuma o we dia so na ka o dia we ase ja wo se se ahwene pankasa ti se ni ti bia so unim se ni amete die se ni amete die mint mi nyimu bia se mi yi se no me ada wa wo dia so yen me dia ne dia se ni ehunu me dia no a oni me dia no e wo fie ite o da se enti no dia ne se na wo point ne se o dia ne ayi kɛseɛ tenten wo de wadwene na ɛka ba me no ne ehia me ne se see wait ye ne ye nyina no ohun se ye ba edie ne sex a ye woni ema mienu a eye ye wo for procreation se wo de wo and ye wo for pleasure se anigye even kwatie se de se nkruma we kura na wa hoɔden itime wo ba o se ne de award ne de yeah na ye yifiri hɔ a ne aka no ye ebia satisfaction ne pleasure no a nipa no a won ne ye no ebenya ɛno na ebia wo de ne te se nkruma yi a wo disadvantage but apart from that no say na all can watch no obi de ne betima ye te se we nia ɔde kyire yi obo se epegya nimu na asi ne ti ase ahoɔden bi anim okay entimi nya hwee okay obi so de ne betima ye say the same thing obi so de ye media na te say but ahoɔden a ɛwɔ mu no ɛso se na ahoɔden a wɔwɔ mu ɛna edie no ejina star bia so awuyi se na ɔkyerɛ na ɔkyɛ se bia wode we kɔbɔ dog a ɛmfa oda se wode we kɔbɔ dog ebeyi ɛna se wode we kɔyɛ ntena so a ɛmfa so ɛna niama ebinum so ka sɛ ɔmo pɛ ebia nia na wo we no ɔmo ka sɛ medium meboa carrot medium no sɛ ɔmo sɛ obi a ne experience when it comes to sex enti obi wɔ hɔ a wa try kɛseɛ bi wa try we but wonya anigye wɔ medium no mu ti sɛ wo ka bibi bia wɔnte no ho ase sɛ na me ka oda se enti ne ehia ne sɛ standard way ne ehia ne sɛ wo nea ebetuma ma oba ani age na obetumi awo ani ehia because ne nti a me no as counselor no ko sɛ dodo wo abi o mbenya ni sei no anya nea nka o mu ne pɛ ne sa but what you wadi bi efe ne clean fetus syndrome clean fetus syndrome okay yes a disorder a genetic disorder na say nipa no owo extra s the member ni bi wo hɔ a through genetic chromosomal abnormalities enti chromosomes no e form no na ye sex de na e form no wo se na anya some disorders bi e wo enti wo se bema e wo se enka e xy no wanya xxy on se xx oba ye xx it is a bema no konya xxy which means obenya x ni mienu because of that disorder until or underdeveloped testes and all those things in homo no
Emma homo no more e wɔ ne die ni mu sene emema homo no ti sɛ ba no say nipa no a ɛyɛ hormonal imbalance na sɛ anya sɛ efiri no but through chromosomal abnormalities nti na ama nipa no ayɛ den akɔwie saa nti ɛnne ka ho ma ne ebi wɔ kora a wɔhwɛ a wɔse sɛ ne ama yi tie ne sɛ ne amamfo bɛsene nti me kora ɛne me yɔba na wakɔtwa afiri hɔ no wadane ɔba aprɛko ni na aka sɛ ne a ɛkɔ ɛna ɛma ebinom so na nsɛ mate sɛ ɛsɛ obi wɔ sene de so akɔ no num nuro bi a yɛse beema no woro no na no hwe aso woro sɛ no hwe na woro yɛ sɛ ya sɛ wo de ayewa na aduane sisu kura betime didi enko bibia mu bio onye pro because of sɛ ne ayɛ ka no ne sɛ ne ayɛ no nti ebinom wɔ hɔ a ɛnhyɛ da nyɛ sɛ saa na nka wɔpɛ no but sɛ ne ambɛsɛ mihu education sɛ ne etie bia obia so benya no so no ne de nkruma nya hwe nkruma de obi anya onya dabi nkruma benya bi nkruma de yɛ obi wɔ hɔ a yɛ ɔma bi wɔ hɔ a ɛma bi wɔ hɔ a ɔmo mpedi atɔ ɛma no yes dabi so ɔmo yare ɛnyɛ ɔnyare obi ɛnam wo bɛɛma so na odie bɛyɛ me de so sɛ yɛ wɔ ma bi wɔ hɔ a tie ɔba bi apɛ ɛnyɛ ɔba bi apɛ obi abɛka akyerɛ wo da bi ane ne tie me yɛ counselor okay okay adwuma a yɛ aware mu adwuma na yɛ ɛne nneɛma na yɛ wɔ ma bi wɔ hɔ a wodi die kura tatara na odwane anyɛ sɛ beema no ho nyɛ adwuma ɛna beema no nim die but ɔba bi wɔ hɔ a na gye sɛ na nneɛma tie no ɔmpɛ die bebree yɛbɛtumi akyerɛ sɛ yɛ wɔ nneɛma a ɛma nipa epedie ɛyɛ instincts and drive so what I say to obi wɔ ne libido no ayɛ den ɛwɔ fam because saa nneɛma no nyinaa if the aid I wɔ unconscious mind mu never to obi wɔ ne deɛ no wɔ fam kura nti ɔmpɛ die bebree ɛna yɛ wɔ obi so wɔ hɔ a sɛnea wo kan sɛ rough ayi no rough rider ɔpɛ nti me na mɛka no sɛ ne hia no sɛ bɛrima biara wobɛtumi nya nea wobɛtumi da satisfy o type of woman no a wɔne ne te no ɛno ne hia so that's it anyɛ sɛ so ahwɛ na ebinom so akɔ no nom rubɔne sɛ na nanse yɛ nua bi ho aka mu a ɛsɛ ne hwa hwa no ahono ana sɛ ayɛ den ahono sɛ aduru na ɔkɔ no yɛ nim aduro no sɛ ɔpɛ sɛ ne bɛrima no yɛ kɛse ti saa na bɛrima no ɛworo na hwa no so woro ne te sɛ nkɛse sɛ kɔteɛ na nkasa pɛ na ɛworo but ɛyi ne so texas na ka ɛso woro afɛ ayɛ sɛ yi te sɛ wɔnya hɛ nia yɛ agu fam te sɛ deɛ bɛyɛ sɛ adeɛ yɛ da w'anim agu fam nnuro yɛ a ɔkɔ no nkɔ yɛ sɛ ne bɛrima ne kwate ne mmom so ka kom na onim bibi maame nka bibi kakra doctor kyerɛ mu kane tete no ho na saa de woni ani ho tete no sɛ wona na kwa fom no wɔdɔ a ɔbɛwiwe 20 ne nkrama nkɔte ne dunsinkure ne saa nnua no ɔmo wedidi twɛ by na yɛsi bibi kura sɛ ɔba bi ɔpɛ so ɔyɛ ne to ma ne wusa ne to ayɛ kɛseɛ ana mɛɛma ne bi so afa kwan bi sɛ ɔpɛ so ɔyɛ ma ne kɔte sɛ timbadua da bi sɛ yɛ ka sɛ ɛnso no ne deɛ na nana kan sɛ me wife yi kan sɛ me ne wife wagyae mu na so yɛ gasa sɛ ne wɔkyɛkyerɛ nsɛm no wɔhunu sɛ obɛtuma fɛsi wase ne mu na mona sɛ usua ma hu sɛ bɛbɛ bi a wɔyɛ adwaman bi asa ma yɛ sɛ apɔnkye na bobo ako apɔnkye bi ase kuro foforɔ mu a wɔntena bobo ako adɛ ma haw ma wa gobo ma ti asusu na ɛdɔ sɛ me na me ka kyerɛ o dia sɛ me ada wo ta me ana I said, and then topic near discuss no. I think it's better for you to demonstrate. Sir, where you are the code the Kawali and the Kokanya Musa question. You bet dear ma, I say, did not then I can't you go on out of human. Oh, there be and canon. They're discussing where Ajubi trends no, yeah, discussing. I find a Yabba. Yeah. You put them young can babru. I'm a catcher. You want your baby, my son, and me bomb you. I only a jubilee at one. I'll give you the message next week. One share underway, Bimbra. I miss me go brazier, the baby shanty, that made the mattress about the toit. My channel cry for you do a bar. Who makes that a jubi? Messi Matrano, oh, there be or Casaka. Dog, where's our Nana, my minimum wanted to have it. Yes,
Yankwa bet first kato so. Medi muchiame. Oh, the scano de tie. Untimesha bikini abaha. Sikano de eba me ho. Na say we match na say yahwe so obi ani nkuni mu a. Sikana foreign sikana. Wait, me kai free Dubai na buy. Asa ye ko dibu afo de bia. There be where Dubai for grand na. Can do 1961. 1961 sikano hodi ba. Oh, jasa ni be kedi wa. Why? Oh, mama for pocket. Bunu kwa. So na say mama nya o lawyer. Wait, they defend me. Sika we they defend me. No, 1953. We nyina. Big 6. Dabi. Lawyer defend me mpe we. Big 6 1951 sika na de ba. Oh. Sika fam dey say me defend me. Me mpe. Nti yen go straight to your topic no. Cheating in relationships. Cheating. Say only oba ne bema wo ho. Eden and etimi cause let's talk about the causes first. Eden pa ne besi ama oba etimi cheat e won a relationship one na say bema. We can talk about both, whether oba no and answer bema, we can talk about it. Elder. Yeah, and I am and this na ya sha asem dey e be cause wa chia Elder dey open chia do. Man chia. Oh, also be some asem bia na me de nchia. Oni me ntia. Bi so asem bia e se wo chia. And this na wo ka causes. But I think say answer na ke bit me cause obi tie ya, ye ka cheating kra. Me ba causes no na cheating kra ne dey. And then there exactly. So what I say. Yeah. And now obi no matter cheating, obi me use infidelity. Yeah. The same thing. Yeah, you say cheating because someone say enye ayi brofo no ni nyina na etie 40 ase. Nti na me obi so tie wote brofo pa na obi so tinti ye kan nyina afra. Exactly. Nti ye ka cheating a say ye ka cheating kura obi ate ase say because say obi unu obi wo relationship mu ana unu obi aware. Na partner no efiri no yonko no a ono no ankasa ahye se ye tena. O firi na chi akofo obi foforo. But ye ka cheating a aya amiri bebi no ne aya ye ni ko ho pa ye physical cheating na physical infidelity. Say ebia adubi eye meyere na mafiri adubi achi akofa obi do na me no na have sex other. That is physical infidelity and cheating. But anya no kwa na ye cheating a etim say relationship. And I dey you emotional cheating wo ho. You financial cheating wo ho. You cyber infidelity or cyber cheating wo ho. Sa anya mani nyina e wo ho. Nti ya wi ahunu forms of cheating no. Cause so a etimi de cheating e ba ye one wetimi ehunu say obi ni obi enye sexual compatible. There's no sexual connection. Okay. And no compatibility. And also so the sa intwame ho no e ba. So what say compatibility and no ne. And say yen say obi wo ho a say na last week na ye ka asem no. Obi wo ho a say ba edie mu a o wo sene ono pem. Obi wo ase ne o kan open gidigidi open pampan se ne o kan se enye me ba no enti enye wo ma me ne me enti mfa obi pen sa e na obi so pen boko se wo to bo ase na romance dem boko na wo bonu slow ma no sa na obi ape di se e bia obi ko hia be ma ono pen gidigidi ono de enya ni jam no sore ye no a na okọ ntu bo se oba no e da ho a wo ye but wonya anije bia mfiri nia wona ne ye no na be ma no so okuhia oba nyantobo ase na ososo no mu a obon se ebi kura na enuru ba bia na akwa ekura ho 2 seconds so that's it na ono ese fe na hello bye bye oh na esa no ti akoba sa na ade na omo ye no na obi so wa hu ni se wo hwe no a ne sexual orientation wona ne compatible in the sense say senia wo pe wo ne ma obi wo kura opese wona ne wo ho na soso ni mu na wo tapetape no na wo sumuchi ni kakra na wo miamia no wo na oki obi so wo ha onim sa ade no kura so obeba ho be so mu ayi so odi wuram so no odi wuram hu ade a e na ye ba se bia on the normal day a edie ebia emaye na wo ne to na se bi kura go da kukumu won sa hye ni tim na sum wo na wo kika nsem degu na sum obi so nim ne sa nti se ekoba ne se sa compatibility ni ho a afi na ema ba ko enya ni je wo ade a wo ye ni mu nti mmiri bia wo ye but ode honhon na osugu ni yam honhon na wo ye nya se ye ne de wo ye se wo ho beba na wasom no so akontem nti e ba ne sa etimi ma obi esi abontene so onya obi a obetimi aye den
ama ne ho ayɛ den ɛsɛn ne etimi si abɔnta ɛna afei adeɛ ma obi etimi titi paa yɛ kasafin kasa yɛ ho nteɛ disrespect good sɛ wo ne obi te na da bia obi wa no a wo yɛ ɔba manu me ho yɛ ka mema a wo ka mema ho so opie na wonya obi a ogyina tum sɛ ne ɔteɛ a adu bi wo ho ɔfɛ That's so nko wɔ man mu oh manhyia wanka otoa no sɛ mani tirim yɛ ne de nti saa me so obi kura epɛ masɛm sɛ na sɛ me kura me sɛ na be ma na ɔba me ne ne te ayɛ sɛ wɔn hunu mi ti da mu nipa no ka saa nsɛnsɛm no ɛyɛ den egu na som no wobɛhu sɛ ebetumi lead na ma ayɛ den akɔkyiti ɛwɔ ne kunu na na sɛ be ma na ɔne no wɔ ɛyɛ den ɛwɔ relationship mu ahokyerɛ eti ma nipa so kyiti so obi sa me wontwa ma no wɔse me nka course anayɛ sa o de wa bɔ one course of it no obi nim de ohwɛ ahokyerɛ nti fa enti yɛmfa obi dɔ for my job me so obi nim obi dɔ obi nim me so obi nim pa obi nim na de wan hallelujah 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 adwoa odo da se me din check se koma rita or type ono no ma me ho ye okay etino wane kama pa ya de pa obi dɔ kasa na me de na ayɛ voice saa na wo ye wafi hukunu afu kuna de ba be gu yeso ha de ye de ayɛ de anyway adwoa ye ka cheating na cheating a broad something yeah yo obia ne de si a fa cheating esi fa na say mema especially mema nipa omo here respect if you're women say the girlfriend you will be in it wife or whatever no here respect enti no say oba bi wo ho a look we to kwan na what ade abre no e den so nie ye de ma wo say wo bo no ba ye de bu wo bu be ma na bem even if wo she na say ye de bu no appreciate it first but when you saw the ode abre wo no e chire no ka o daddy say ade we kura dan say me hu bi wo kwa ye no kono wo mbo price na ya wo no mo emfe so but e ho na de say obeka asem no na ebu oba na bem nso e bia the girlfriend be senchen a na so wo baby what to bibia kwakoma oh thank they say obe appreciate ade no obe hu say ade me yire bibi hanana what I say eno so timi elidi ko cheating mu ena be ma on hye oba wonye ready say wo bedi wo ho a ya enkofo obi bambeto ho so what I say e me say wonye ready say wo be hye obi ba enkofa ne mbeto ho so because e ma wo ho ye ho nyoma doso and you have to be prepared before you venture into any kind of relationship so we ya asem we baby say we ya asem oko outside no be talking to every man obi do girl obi do yere I'm not saying exactly obi wo ho a sister ogo wo relationship mu wa ware mu chese ontimi to ade panty chocolate mpo enche ne girlfriend anasa ne yere da nso oba no kwa bonti ohun box obeto abre no ohun singlet obeto abre no nso oni be but try so obema but wo de bia chale my issue some my issue kwa me pese mete o maso na my issue de bia wo de wa issue ye fa wo nse freezer mu anasa fridge mu enti sa ne o ma ne nyina elidi ekọ ayi cheating mu na de so ye bra kan ye obema na no wo sha ye wo bema bi wo sister nipa mu kra de si obeto ho no you want one kasa no with self esteem ne bayira one kasa wo hu as a woman no e bayira fru mu enti bema ot sample de me hu form a wo boda oh am ti o minim bebre and bebre wo nso apart from so obeto ukonya bi ti say ayi ye bra ayi na na yebo a ene ne wawu ebia on fasa anko aware mu na me kire no o ya na sem no se ne na no ya na me ka no ukonya bi wo as ukunu na boyfriend ya ene adwo bi wo so a onto ho ne girlfriend anasa ne yire no oni wo ni pam na sa wo ye mistake onim de si a ye be obe controlling ne ho se mentwen ye free ni pan mu anasa obe ma o signal bi se
they see obeka asem no poto atanti wo nipa mo wo e ofe e den crass sam so no a man can say that, a woman can say that nipa mu kro obeka but say ye hu say wo nipa na wo ka nipa ni mu I say wo to football ebo wo no dia wo ka no onti o but the people around na wo gu nani mu ase che wo no eno na odwen hu nti correction no kra wo correct no kra no enko na dream what I say sadie no say ye hwe ne yepa ni nyina menka say cheating ye good no obi ani wo be. But we are just looking at the realistic circumstances. Exactly. Ade be push oba ena ye ho sent oba bi wo owu wi a na sent be gina ne ho ne ho ye se ye de hwene ko ba bia enye yi what I say me ma no so mo ye adwumade ofie adwuma ba no yi ne shirt guala adwoa wo de after wash bibia be ye bibia won se 9 ade we nkogie yen hwe ni nyina no nyina ka ho timi e de cheat ne ba eba that's one dog wife hey oh adey and for no fia miss my walim avere ma bre okra anyum no obi boy ma bo ni ana me go ka bi me ye third person adwubiti ya wo se oni boy me ma kan wife yen ko de eko afrika de ma bre adey esisi mu ho anwumre on say ye kan teaching ye keke kan obi fa ni mpnachi obi fa ni kunachi ye no ma bi wo no ma ye ja kan on say anwumre mabonya boti abo me brazy akama brazy ni bi wa ebu bon papa enya wasem you will say free ho ebu papa ade na wan say jeans string no me be sha kan ho kakra brazy ni bi wa ebu bon on say sa no ma we nyina ma be ma bi wo a on peso ne ye de beda wo de motom kankan de ma menfa aduro bi fa twam on say anka adwuma ne friend say anka twede no wo penso kakra ho na wo de twitwi moto be ma ho ayhwam ndi oba bia be ma bia wo ti pampan bia obi me ma wo saa wo de rolon bia wo wisu bia ho ntim ye hwe nabda wo de bonso wo penso kakra ashes no me di bi kura ba ya me ye bia kyerew na wo de anka twede ne kakra bo na de twitwi moto ne onantam ho no ebe wo de delay be 30 minutes wo pampan bia obi abekọ ndi me dia chew bia wo ti ye ma me mo abresu nyina no mo kire ade a ano din rolon bia no ebeto no wo ye saa de we mu de bia na maka me si emfo oba nko dem de kote etwe ni indomie etwe ni jollof etwe ni amutuo etwe di kote what I say nti wo wura dem ho a ma de a me pese me kama nya ho nti ase nya e ba kopɛ ahodidi beshit ni bi wo tumi se mu bon akola no kura ene kura de say yi na mo bon ya friend say ba ko no ya friend say diaper bon akola no first day dey de tuma de no bom abon say na akola na dwo so na afan pan ene de mo ba 15 minutes makoto atwene unya bi na wo di siesie dem ma emedam memi se mepe beshit pa memi obi a beshit wo siesie na me fe eno kura ma wo ba wo ye bibia on say ye kanyina ye kana kasa bebrebe o mu kohia o mu classmate edi wo mu se na na ken oba bi oba ma bi oni ni kohia atemdidi obedi wo abonten no oba fi ana awre kura ye da ho ana bebrebe nso obi wo no amekase o han dan wo fie bla wo yiri di onim kasa kra na wo yiri di be ma ni ba wo ba fie nyina onu se ba wo ba nyina fie ru abefe se kwaku wo yiri ade a wo ye ofie ai die mitimi o ni brother da na ote abiane no afọ kwa no de ho akobom se menken no na aso onu aduane a wonni e ma no so ade ba kwa na munya se onu aduane no mu ani a asema bai fa bi ase di boni enti enema abade wo hwa wo bebe no wadi na kwaku ma me ka no kra kirawo me asoso ma bebrebe ahwe so oba bi ho no mo nu aduane no wani a wo bono kra nkompe wo da fa bono so oba nu aduane no wani ehwe mu chen bibia onu ndi esa abom de atwi mekwa yam bibia wie sa no ma we nyina na wanya a ekunu che bibia na ana bebrebe ye kanyina ye ensofo number 1 ensofo gwa wale papa ana wiri jamba akra de kosi na ni nko obo se de na ma mi ken na oba sisi ma mi fo ade ba ko wiase me nku ni 2 million kra adwa se na nku 100 million kra meto ani dia me be fa no me de bia me ka me se ade wiase me kwabra ni me dance ni me si me yiri fi wa me ka le to so mienu me yiri fi wa me ka le to so mienu oba hu nyam che bibi o wiase ma me do ma ba wiase we mi ko be ka se doctor wa bodam me mo odam me kira wo se kojo fotu bo nwume wo se munsuma ma ka to suma ma me wo se munsuma ma no mu kwa wo so o mu nya dai o mu ma biem nti me yiri hu se ahudidi ofie ne bi pansi a ye ken
ebi se ko ebi asene wo sisi approach no de taro asa kata so bibehwia ma Sentino aje baby I'm coming through quickly. Remember ni bi wo ha oba ni yi ni scent to one mo which is even say oba want a natural body pH balance, the normal one. And then what is it? I mean I'm may come from my own experience. Say ebia one be ma mo wo mpam na ebia where you pant, you know, no here. Say like it now say a turning on. Now say a turning on. And no that kind of sense and the saying it's ma muntia and no instead of it to put you off, no, it rather turns you on. And then the own say me the bibi show the no so and then a man na bani nyina se bi se me ne oba ewura dem na me bi oba bi ase bi na watini fiti bi a me fa ne say wiamu ana na ba fie anwumre oba ko hye ne ho aba. Definitely. But okon wo run the pant go na hwia wunya mistake because oba adwonso oba bi okra wonam kra nsu timi gu no. Ba wo bibi say ya me ne wotia o pant mesi me ni problem because me na me woro mesi tia nnuma wo nyina emfa ngu aware ko obia ye ne atia ho obia won the perfume odi gu no ho opa amamie nkokuma ase obi be furu 2 million car obi be furu 5 million car obi be furu 100 cities car ni o won o ye den ofuru it is a wo ba obibi won ho anam di kan say me fa nkotra na ye mema na ye number 1 ye di nkomo mema di nkomo papa ye problem be mema di nkomo pa mem adwa ja yo ne jame adwa ne che kan we na no bema bia ntimi nka ka asem we da wo ho say wo ho but not me asem na make we dey say me dem yire no che say okay me fa ye ma won nyan so bia ho fe and we dey ma fa nice way what you say because me rough for me nkone so na eno no ma aware mu ye de yes fe and na kra the panties kra bu and the panties ye bu ye kan ye si nyina ka ho oba bi wonu ma oba obeda ni kura chi a on hwitwire ne se so ho on hohoro na num na esi bi de ma force me kra de bolitri na musu me de bia betu group num so ho and me de bi twiri che yire de e ma wo si nyina pai enye kote enko na de wura twemu wano kra wo de wura twemu ma oba ni ji yeah oba bi woni feelings wona so oba bi woni feelings woni wo de wano ka ne twa ne ho ba wo be di ni 100 years kra woni won pe di sa wo de die de wo nyina na ye ka bo ma e wo se beshit drossi Brazil ya amabo mi die ebia sene papa wo Brazil bia so mema bebrebe ento ono so Brazil esen a it me put him off papa twa nan se na me nam La Paz me mpesua so sa ani tu mufo na me nam ga bi wo na me kope eyato me koto ade na me hu sister bi na wo hye monsatean yi bi on abidi nachi strapped up brade bidi nachi akoya woni mi se kama na okwa kopim obi kioso Brazil nya bi fe me hwe am ema bi hu akono ti say you know nchina ma yachi ba mi hu bi ni bi se dia hu utimi se wi abono ama Brazil na utimi se be man do bi wa na meka no won de ekote brema no obedi mema o mu hwe man sa no mte nti mema bebrebe hu ni se obanya wo ba ko a meka se ekoje awale bi o ntweje kurum papa ne ka kire za akosua bra ukunu nsu nyina ha sei no ofre no go fori o se papa on ba akosua adene ko se papa mpacho da bi on se nufu tuotuo o de se pe aba na ukona akotigu ti se indomia be booster bi abi ade o pese o che se wo be fa oba ne de na kono wo na wo ni oba be ma ntwa nufu me ma num koti dum nufu di twetchen bibi o wiase enti then and also san ye pe no as a wo num no na e come slowly inside out and me ka wo nufu mi no bo ho si a de na me ye ni ma wo na wo num ni nyina ato ansa no so e fine pa as nipples mienu ni nyina e ko we num ato ansa esa kra me de esa me de wo nufu no ka bo mi si a ho na me de me koti na wura mfimfini say no the after we num kakra ansa da bi me de me bedi am di kan because me ma ho aba be 3 times say no tin ya me choose ayi koti a eso na wa ono no ka tell me say wo de fa no fo num no it say etimi e ba ma no because o ko ba no na me so me de ma no den me techoma ye den eno ya na ye den en o de bi eno na ye nya ne sa asa adwa ne nukunu that me worry they gonna forward questions so maybe some you argument masio Dabi yes anetie we yes na atamfo anyame o Dabi na sa yes na wo ye no tie ye ni ho na o se na wo ye na wo se yes na wo ye osofo asema wo kan won kan ne boni o yes I so on ti say sound now it doesn't sound like that
Santi kama Dabi. Say ayi no sekote no enufo no mienu se na enufo no nso no enufo a ayi emu yedu kakra emu yedu ano no ye ka me say me som si ya ho me ka ne mienu bon se de me ka baabro abom no me ka bom se de me ka baabro no na de na me kan nipa what was I know stand na open na wo kan na wo de mamafo ntie no mu fa nko de ma sam ne e ka Obi say obi be fa ho obi. Dabi na say ya ka kire amanfo o modeda so wo mo sorry no mo ntie ne because sex education. Obi asem na meka ha onya o mo mutie bi. O mo mutie bi de say ya kire o ma de. Obi asem na meka wa ha. Me ka me de. Kan wo de mitie wa. Me pe na. Kan wo de mitie. Because me your ba mani gi wo nkwa na kire say me nyonko ma nso no mani be je ho. Si no nufo no mu ye duru kakra na so wo so mienu no bom say ya. As I say with nipples no say the two nipples are together to say. Oh, into na so wonum at once. Also onum nufo no or de nano eso ano na at once. Let's say feelings no. So ba nso de unum ne nufo ba ko a ono apia ba ko na ma o say num because next so ba so kire o say num mienu no. Enti no say we are smart na say wo de mienu no bom na say wonuma na afi say de nem utimu say the veins nyina bie na afi waso mu say na de kote ni rem. Ba kote ni e de be in between the breast no. Eno na me kire say de nti a me pe kote a eso na ewa no. Because every mono ebema no because menu fo no say aba me ha say sure enti ebema no no na me so menu mu so da ho I ready enti eya sa na eba no na ko menu straight eba menu sa na me na won so oba no de chechema no edi ho agro ema no enti asa na bema no both of you are having malakas no di agro oba be ade e ka sa anya no Obi a watching 1950. Wait, for there no. Wow, and a bearman so about was shahwene. Na bearma airbow doggy. Near Bema won say bearman and need doggy no one say. So who about to say so bushiano. Sure. What I say. It's Asiano no. So what a ahwene ko timi so ahwene ni mu no wa chechira ahwene ni so say brain ni abre. Ade a we ne de. What I say. Enti no say even po so okochiti ewa bonten kra na oni me bia wo ye no ewo ni mu kakra what you say ewo ni mu kakra enu mpo betime motivate no say ombra because honestly we are not going to sugarcoat this. Men love sex. Sure. Men see sex as one of the most important thing in their lives or in any kind of relationship. Sure. Sex will be like the second on the list for men. The first is respect, the second is sex. I didn't say be may be a say pressure news. Na wadwene mu da ho a na ahote bibie nu so a be ma bia we your research proving da be we your research me ka asem ba say be ma no me say be ma no chire ne say den kura den na oba no de be crop wo de na asem na me ka to say research proving say se bibia ha na dwene mu a be ma bia odwene sex ho 27 times a day. Good. Oh sure. Inti me ka even more than that. Inti me ka be to asem no say inti say bibi sa nsia na say be ma na e bia na psychologically no ne ma bi for na dwin mu and mo na mani bebre yo am say ni kunu pedie odi ne dodo e yo mo hormones no ti wo won pe no dia ko romance sister eno ano no omo cry say omo taa ye bi wo omo ne father no omo ye yes ana about cheating asem ya ye ken exactly ti ka kire nso say cheating awale mu nsam te ka kire me te ka kire ntin kama awale o te ka kire den hearsay yes okay hearsay okay se bi obi wa ho ani nipa wo kumase na wo te ha na de onhu ye na wa fafo na ewu kunu na de mai mi so ya sa makoma mi nya abotre na oba be o se oba be kula asem na me kan ana ma so ye te asem na mi se obi do me trust obi do so na me ni di mi secret komo a bi kuro de makoma edi agro ye you to ye na wo so yeah enu anu wa fla no wa ka obehu no onu nipa ne hye ho no wo se bisa nti wo pe no me ne wanka meja no o si onia me de meja no onu ni wi asa to fota bi ama wo nti wo be ko no no ti aware na se sure kwa konango kai onu a wonsoa onso a wo kosoa ne ye ne ya nti sa nneema nyina e wo se ye hye ene ma na omudwo omanim onu ate ne sika tofon kro be ba be da obi do se ne boy na ato ama no
minimum obi asɛ no oni baby da no okotwitwa video obi dem wo posi am say sister na so pedan wanya oh boy bi ahan diamond lucky na minim boy no yey ti mi wo ho na obebi sam say na say girl ne mala pass na am say so ose wa ko han dam o say me wa be fa mi sika kula na me hwehwe na beje oh ana am say wo bo wa bla o say wo kan ma mi o wawu aye kokuma se ko sie no girl na betam ni sika one wo bi anka otena danfo nchen ti me test na am say madam wo we oh he and the boy is enjoy na am say boy ne te ho say fancy cable no wa block me be si ne he and the boy I enjoy do ate me nchen no so one ne enjoy ti anum dwa ne so do so eka ho obema bi wo ho po ba pa so anum dwa ne maame wo si otumfu akonwa akro mo ne edi uso mi ka say wunhu otumfu akonwa ida Nani na mope. One pe. Nani na mope. Yampe huite. Nani na mope. When it comes to cheat now, am I be brain page my ye? We had my back wa bread. But hen a bed in up that bear man so. Yeah. Okay, Juma ba wa bread. There saw ye as a man who cry untiminye. And so call bafu for a while. To me perform pepe. Meaning so ban wo ye bed in amo bear man. Okay. Pay Juma ye. Ube hu baba uf is le bon kwan. I don't get time ye walk a station na yes our program you no. Okay, and I just say pona me to me and crofo is sending on bag is when you know most stop. Na wouldn't be down no mu say me your papa. No much. Me guy na hey me kai ta mba Ghana. Eja de me me ne me kunu tika mu na ye du osu. Unu kunu tika mu. Ai o de me ko ayi. Enye doctor wo doc de say enyi. And eja no go we and then person me ko osu eti no and then me we 200 Ghana me ko osu no go we 1 and 2 there be say on my miska so office or discuss me kakra and then you do that particular part actually na me so on farming ko baby at least me party kakra because the pressure out there is not easy. See and you do and I'm oh babe there's a party going on here so why don't we just go see what's going on or stress or say hey or see party. Let me to roll the window the brass room and me say party and I'm say very beautiful girls no on show way let me say party because I say there be omu ginemu din me nya sure say no so pa ma me nya to say the me gina kakra bo America o mo de beba na me ntie ni omo beka nti ano pulley up kakra Oso mu cancer eye luxurious o pulley up kakra no mu di America. Do you want 2 in 1? Do you want 3 some? Do you want na me ti hono mo na me bisa say na Ghana no da ben na omo start this agro no because first party ti na enyi de ni enim say circle na omo yes de minim so omo migrate every hono mo. But and also it will be another topic for discussion next week. Yes, we will discuss that particular. Ejuma, yempe ejuma. Ladies, but when you say many be wo ho a, omo wo ejuma na so pa but e suban. Wo ejuma na so suban na wa ye ho nso ejuma. What else? On say yakeka bebre. But when na me person de toto. Say yempe ejuma ye Ghana sesi na ye wo no. Ejuma ba ko pe nso wo. Ejuma ba ko. You can't pay anything. You can't support your guy. You can't support your husband. Inti ejuma miensa kura for bom. Sesi amene otie. Me bom wa kopem. Me du fie na aboba 1 o'clock. And match 4:30 me sorry. Me put no office. Yeah. Me tinemu a kopem anajo. Me de bebe fie. Na me kaya ye nso gu me ka buta me tonton wo nkrofo offices. What I say? Inti ejuma ba ko pe enso. Me ma be man pressure baby. Be man pressure be okwa bonte a oma. Ofun mame. Hi die mame. Bibia oba bia be hu bi opeso na fo mo sesi apompo na ye di ma bebre. Ye di man kasa. Be me she o meto iPhone ama. Odo chibeka fom sesi. Nti se wa wo ye oba na utimi ye adwumaden eto wo phone kuta wo nsemu a de na efesa.
What I say? Yeah, the pressure not to member and swam. Sometimes because a member is almost top pad in a member be so your opportunists. I back one name so I had been a pie social media, any media. I can't cheating baby. And they send first, no, yeah, I'm person, no, a bean cheaty, but not a minute, a crabby. But enamo, was the idea I better high HHD. I want fast pow. Yeah. But idea be I want fast and I want ne bonnet so home. Yeah. Obi wo on tea say, person on tea say, what ye say, and they timbo doggy ya. Casana na de tea what sa. Yeah. Obi so ha send your own social media. Anyway, ne ye also, and your media and so to my men yaden. Men go try e bi so re. Yeah. See, social media and in your man e ka ho and my side cheating no nyina so so ekoso cause people be cheat through social media nyama a wo hwehwe and nyama a dating site yeah obi was so nya happiness pe na wa download sa nyama no e wo ne phone so on ne girlfriend na ne wife for no na on nkrofo chat on social media blind date sa when people on so one day obe gather courage so kwa ko share nipa no when people on so at the end of the day na wakodi no obi brat me ko to kakumba ibi ana ko to machine ibi na obi ani ho no 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 nko ade satisfy no I say okay it's better than so oni be ma for go cheat you on you na oye wie na obe ware ana se oni obi betena na wanya nipa ankasa no nipa so ho ode ni nya machine and no dear we do understand that's the reason that's the reason why and only the reason why so if you feel say problem like that you have to incorporate that with your man in bed because a man be I mean they know say me really pay baby say because maybe won't mean stopping no. But into no send be me jan wo fia onye bibi sa no when the love making is going on be man nka say kura no ya ama no e be do time be no ono an oye krampa na ninje because otwe ama ni kunu ana ne boy aba be ya ama no but people get addicted people get addicted be me bia asma ye education ayema so uyi mema 10 age na ho a asma wo kan e bia 2 pe na be yes adam e bi 2 pen be because be ma bia ni ho a so odo ne yere ne ni da ho pa obeka say ono no ne kwache ya wo so odidi wu no e say ono be kita ade yi mu ana machine di aka ho aya ama wonye ti say bia one David doesn't happen like that kwa bro chine ko na me say how we it doesn't work like that ubenya 2 obeye ye ha ye we me say Eniema Ghana for youth and I say your generation no. Me say you have no idea. Oh sure. Oh yes and the priority. Me to this year me aduane bu o de ma me amini. Yeah. Aduane bu o de ma me amini. Me aduane die na me die me di nuane a me di nkurasefo nuane. Ah na say no so no me so me no apa. Ana me yeto. Eton so ye fine. Eto aya chie pa. Oh, what me yi? Asa wo kwa na odi mi hu so de betu group nim. Very good. You see? Say aduane we me fa wo koto. Take away kakra am bre me wa. Yeah, see them. Usu ene ma ya dan kusti nyina wo fie. What I say? I know so ka be come. She to say me say aduane no we me no betena fie na aduane simi sa so. Black kwaku ene yem fa say akire onim da. Wo de koto gas ni no ma nyina bi so onoa. Jollof ima bebrebe nim ye. Me bo amom yenka iti nuane no susu ade a egu awale pa ye jeri nyina ho. Yeah. But the other be hye na ko wie me say oba wan nim ko firi. Me be ma o start ni me di nkomo na me hu say like ye pay ho asem and all that time metimi aka cho so oh me pese me ye banku ni nkruma ofie nti brabe didi. I just want you to know my cooking skills. Yeah, for it's wow ba na say wo bedi ni wie wo ko fie na okoda na say wo make up your mind now him say okay oba na me share no okay ne ho ofe. Oh, she's educated. Me say obuade aka na aduane no a etimi tesi aduane no na fe makwa testi aduane na nkasa. Social media go aware o. Social media go. Mama me fa me phone lines network because me himself enkofo person mo so mo kire o ma adwen pa. Ebuchafo na eche say wo pese wo kire wa adwen a me himself bade samo na ye.
Bomodia a 055 6692445 0556692 obetimi afre na watch the watch doctor aso betie on said the na make asisi aka na tete no na enya call a na yakofre o maame na waba begina ho yeah ene akola bi tifie kura na ne maame ni ho no ma na won na chate kukuru kape aje tom kukuru kape na akola kura so a hello bacho to ya mano ohwe phone di meba hello mama, good evening. Good evening, Bamana. Good evening, baby. I will free you. But your friend Mr. White. Kasafi Dobro. Oh, Kasafi. Dobro, Mpacho you. Pacho, Koso, Chilawadri. Yo, Madam Asimi program, yes, you do. Madam Munina Maski, my host, Munina, Moya matured. Mitachi Unia. Now, we mean share program with Moya, and then I'm about to akama me e buga wa ha medase wo wagasa wadi ade wo medase ya me be sharp bacho waware me bacho nka peso waware me o aga ba moment bi sira wo e bia wo peso waware me a sister ba ko da o se woye la paz girl me worry ejubi nso worry ejubi bacho worry me da be single forever me da say o him a wo na be pe wo be rehwe wo pa hwe me o ko mo ya be de basa me da say bacho wo na dey ejubi no yeah mo wo ya ofi kuma say yeah no kre me di mo a o ko mo ya be de eti me bo ma baso abo program no me da ma so yeah that's pa nya min shira o amen bye hello yo ebusham for number na eguso 055 669244 055669244 bomo dia ne friend na nso na che wadwene. Okay, and yanto so you have say doc and doctor then I will see. Hello. We go coast the ni bi asa na kan. Doctor so about your mommy. Hello. Hello. Bema na net say. Eh, na then our voice I hear you to say there will be too sweet. We are sure so be anti now so. Na because our voice in the 3 do. Sana okasa. Yo, when you make it, what doing? So I'm more canon. About cheating. Yeah. Very possible. Because remember money be over. When you pass it, why do you yeah. Buy it, then maybe want to mean and Fabian come and one year made them out. Yeah. Also for crime be so we have fight it. Edition, yeah. With the manade. Or better than a year. Yeah. I ain't the catcher is any made a man. And the abandoned house also far one. And we so much one 10 1 so boom. Let's say idea for some no. Idea for him. And the dog. I dog. Yeah, a baby, I don't which you have one. Aye. Well, what my youth? Why you better fast for like naturally. Naturally, yeah. Herbal, Niema. Yeah. You bet me use a member bet me use. Okay. Bema then I can see. And far like it be a negative effect be ama. Okay. Okay. Me da say Nyankopo inshira. Doc, yesi. Senior ayi unim haban duro ni mu no. Na won so wa bomoden ana wa educate emema no senior be ya omo so mo be hu what to do. On say na make aduane die. Ene mema bebrebe omo kotima ye mre nya aduane. Doc, ma me pick it call. Hello. Hello, good evening. Good evening, Bemena. Pacho, net say. Nyame adomia won ye wudi ni bebia wo frefi.
as relationship in our radio. It's about peace and understanding. Okay. Peace in home understanding in home man. The DM will be okay. One. Assuming so would be to marry. Yeah. But try a possible best maybe Obama. Now again, how they buy any different. Okay. I've dated someone before, like one battery. A situation I will call mono. No person kunye. Okay. I try my best many years juma. So me try na my support my family near this. But later on obi journey feet so no. Okay, try me say me in class. Na me hu ni so no. The juma the business ni na be bar down. But I feel say nyameti asem ho ade na owo situation ma ese ben me eja no we eja no all shem kola me ensa no. You imagine say like no matter anything be a mebo. Yeah. But later on ni suban ne character ebe sign. My family for we mommy like many enemy. Obi a wo aboa no. Right now, bear mana or torn dan edutwane I like in Kobe Kujo near the idea in Uncle for Boa and now be I was back to bear money deep. Hey, and when you're broken heart. Yame in the crowd because even though crown or could 2 men down for 4 could do many masses near there. But Yami ada Roma empire bought near there, and I'm going to know if we are snare one, we do any 2 or Baswa. No man be brave, Danny. And no man be grandpa. I'm welcome. You, that's the way they're kafras. And I say, why you all forgetting a kakra? If I try. Yankopon da Roma, Yankopon AEBB free one, no name ABA, that chain and Hunsun so. Ain't you know, Yankopon AE ne free one is Siano, a bear we ya. Nemo, a chain, I didn't even share the bebro. He will always give you the best. Pate, you, that's it. Aye. Bray, I am yo. Meba, hello. Hello. Hello, good evening. Good evening, Beman. Patrol, would any baby out free? Oh, Thomas, the phone here. You, so why do you name go? No, what worry, okay. Ona aye wo yere no ne namfo ni nyina ye mema na one na kasa wo ho enti as that topic is a very good topic for discussion. Ono su chire mu adok ono su chire mu a ne we na waware ne no ne namfo nyina ye mema oka say yes wa complaining sa or complaining so na omo say we jealous. I mean yes benefo say wo to ade body a wo hwesu oma anase ma kra oba bia okwan ye fa so ne be mekasa doc pacho meba. Hello. Yeah, good evening. Good evening. So sister. Yes. Number sure what to say. Eh, and then the one first lady our friend. Na say na voice no to through sa no. Bibi ko so ana. Oh, pacho daddy. Na oda wo boy nje. Oh, pacho daddy. Nkwa na ada. Me name is Ba. One wan. Me ba. One wo ba no. Oh, okay. Na ne papa wan. Pacho 4 years. Me worry here 4 years. Okachwe me say first week na. And okachwe me say nyana maba miameko. I didn't take it serious. And since then,
Let me in there. With George, On that day, and I'm going through a lot. I'm in the family house. wow. Me nyembe na sen that me kwejuma na no night. I prompted me buy no ni lady bi shede. Dem o matrimonial dem ho no. Actually me want the family house in me koda Ni sister dem okay. Because I die me dey on dem 4 years. And me bank. Okay. And since then, also koja me quiet now. Mommy me was here at and the people, I don't know what to say. Every time, mommy shed tears, and I wanted to ask the doctor, say, 4 years me, I'm in for the home cover, man, affecting me. Oh, there be affect okay, but doctor wa ha anyway. Doc, was it atete okunu no edina fam no 4 years ni okunu no emfa ne nsanka no. Na ono so onye mmema sem so onfa ne ho nka be ma da for this 4 years. Obeso wo hu say medically no ebenya effect bi won so ana. Yeah. I medically na wo ba ko pe. Oso wa wo ba ko nso pe. Sound say Na me feel say bia psychologically mum. Edru me bia oba hiti se onya se because you obedi. I don't feel for anything. Or say she doesn't feel for anything. When they on try e be ma na yare. And say oba bi anya ne mensisa odru time odru ovulation na o hiti se onya sex oba de. Enti time na du wona se onya wotimi ye. Enti menka se ayadwedwen na ye ni sa. Adwendwen okay. Ayadwedwen onyina dwen free ho. Na won ana ye kan nyina na emema bebrebe maame ye mommy's daughter. Mama see you see mommy. Obi hot ne mama dey decide man no. Ana me cast ma wale ohima. Oyese me no ohima ne fa adwene. Oyese me no ohima ne bibia ene kura bia me kwa but obi bebrebe ne mu ne wo mama no ne di abusuan komo. Mommy's boy. Nti abasi a oba so di yawo. Me do ukunu no wo hwa ono so oye mommy's boy ni bi. Actually before I me be hono na me mama ne papa Okay, we shall not or mammy no papa free. Oh, okay. But for now, no, like my prayers is unja no kwana manko. Unja ukwana nkana. You know, because what my colleague is saying for now is the winter ma once want to me accept na ekna se wonka kade na nkasa mana me me pie. Ode wo pe koy ampa. Yo. Stop now. Nyame beye yemfa ni nyina enhye empaibo mu na yenhwe de onyankopon ebeye ba for the meantime no ma wo ba no enye arekyekye ema wo wate wodwen bibia ho a eya na wama wo ba no aye wo priority na nyankopon akasa mere mu no enema nyina bekoye wate also who ne girl na kosalutu ne girl no only ne baro okunu no niti watofom ama niti ni ya. But before then I been home, my family wants like they don't even want me to be with him because things were very hard for him back then. Okay, but now me say if you have to be in time, I mean bringing bread, so things went successful. Nti bema de onye sika na obehu ne suban. I tried to help him with it. Anyamia to okonye juma Kapoha, okay. And the say and the onye sika. But for me for oma 500. Oma mo 500. Kesia 300. Oni akwala no. Na me be wate. Nyabotre na sister obi do person kasa. Madam. Sometimes you want see one can say any experience, right? Okay. Problems are after one more experience. They make a choice that next relationship and you may or don't say fear relationship when you see something like red flags but more than may overlook certain things all because of love. Sometimes in your love or your infatuation or your lust. So take your time in your next relationship. Aye. Na nyankopon no nka wo omo ware chichi. Na nya wo comfort wo ba ne mu. Aye, bibia be fine. Ate. Mandwe no fa na asem hye baby kura. Ate ma me che na.
Okay. Yo, Nyankopon ka ho. Bye bye. Emema nso de mu dwu mu wo nkran kuro mu. We so e ka sen. Wako ware obi ba betu fie 4 years. 4 years. Wundi no. We o quiet se wa fa na chi. Ai. Bema do sika hwe bema in this era. Tete no na na yes abasisi ade. Yenye sa ne ma no. O na again ne hojo obi ankoko. Ne hojo. Yeah, ordinance so the any also do sika behwe. Because if 4 years nyonyes. Obeya. Ene me dem yale o. I know that okruko how many years ni? How long it take you? Mama me pick me last one. Na obo fun tentem. Hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening. Bema na mpacho. Udini baby of free. Oh, me that's a free time. Tema. Oh, ye chia tema phone pacho chire wa dwen te o. So you get back on last time I remember. Ah, we mo. Yeah. Emo bonkasa. Yeah. 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 And so nyame ni kura. Yo, me da se be ma. Me da se be ma. Sure. Oba dadami poto oba. Oba dadami 7 years ni no bandada. 7 years. 7 years no need each other. Because oba dada oh kafra. What I've seen. Yeah. What I've seen and what I'm seeing. I don't even feel it. You don't feel it. Now, I see doctor is there. And I want doctor to give me some more advice. Doc, mano, you just 1 minute. They be also up advice 7 years new need trader. Or senior or baby actually no thing. On say nyame board man kuma de nyina obo bia ne ne de. Sire woni de mu a. De bia na meka ka say dwumadi aye di yesua de o, but obi so beka ne say se bia kru se bia nya ado. Ye kan kwahyiasem. Atwa de ye ka bom akote. Ana meka me se kote ni fufu. Oni jollof di bomodin say boy hwe oba no so far as wonye Roman father de opani. Anya say ahunsu obagine. Cause eta wo cha e de nsem beblebe ba. Di bomodin say obenya ho kani na wo dey. Wo di na atu anamo waware ho. Why? I didn't say time na yemre na me catch say nsem we blum say no. One say a grief ya wudie edi nipa ni timu dem aduru ba bia. Enti enye just open di obi wa ohia counseling. You can psych the person mentally. And so na otimi go atinka if la dwene mu neba. Me da se wa dwene mu nye stable a untimi nye. Okay. Me da se odo ewu Nyankopon enka ho. Wate. Okay, yo, bye. Yo, ebusi mama final submission and sana because one the American say life ya you no. There is time for everything. Good. Na brabo nyemrika tu. Emfa ho tutuo bi. Me mete he opon adwuma me santon force wala pass. By me mfere obi timi ba na ono a menya wo. Ti menya me ntimi ni mo na nyepe. Ti mi di mi lemu. Me mforso like show me wu ajamo na na oti ho. Ti eat your lane according to your food. Greetings to all my listeners and my followers. You are here for them and we will sacrifice for them. Thank you. Yeah, that's it. Obi do your doctor akasa won so akasa ntino. Obi do so. Obi asem na. But it's still a submission. Say also the account. Oh, Debbie, me time I time. Debbie, time. Adwa me ti sansem ya ti say yes sister de okan na ya hom ti. Yeah. Wo sometimes so call relationship na say wo red flags bia. Ma impromptu to what drink gin and your mother so. What I say? Na say wo kokko shemu na say di sansem ya hom ti. E me man disappointment indoors. E man so bi no watch you obi atum 7 or 7 years. 7 years. We me sure say o de twa ohu twa kwa na odwane. Me din chia kese e koma Francisca
Oton weavons are papa. Brazil and if Vietnam, nice ones. Or no supply me weavons. Nyanko Ponshuan, the number is 0248. David, me advert one. 0101. Me see me advert to me show so. Hey, I don't my area. Ebusia Yankopo Eyadoma. Next week, the member no maka say next week Thursday. Yebeso Asia. Ewo wakasa wa. Onye na papa na advice, medical advice. Advice nam there man. You know submission. Say time na my telephone number. David. Telephone number. Doctor telephone number. Doctor Pacho for telephone number need to jana. The area about the mayor. For telephone number need to jana. Bi anase bi wo ye bema ye kan nyina okwoti awu pra nyame adumasa de do bi abon wo de ye okwotena no a na de roba akata so wo be di twama yere dwene gyawo nti wo bibi sa na diabetes ma obema ma ye mremia from 020 43 99 nko a 5 020 43 99 yewo abrekuma maame nkran Tosafi Junction eno pa ho ayare aka bia ye behwa ayama ye ho holiday ni wo de bia ye adwuma wo de ye be man ko na wo yiri sole aye kan nyina kine omo fa na nche mu omo ye wo nyina edie ka ho do de bomodi na frɛ bi secret enua no so ade nsa na wo hia me abaji bi ne kwa we de kodi twa aye mase den abibidro nko na ye nya bafudro ye ho me kira me senior warrant officer do bi opon oya yo ye da say ebusiafo next week Thursday yebesa Asia enunti oba no unsa so ni mu a anase bema no unsa so ni mu a bomodin a netutuo hey makramo